Kakan hun team Revolution Mixed Martial Arts henikasni kala Pdiang Burom mikirang bat the yakura ke jela Meghalaya kibla Khur Takma Ksiar bat Rupa hakalumpung yelekai Kickboxing OFC 4 Late Mohan Sonowal Trophy Champion Team Trophy balapenya da ka Octagon MMA Gym kabala Long Hanot Lakhimpur Assam ha ka khandai hadu khatwei tere intau penai nai tung ar hajar ar pum riu hakani ka kanti ka kan hon team Revolution kala pha shiphongot banashim banta bat na pedeng kini shiphongot kelayo Khur sau teli ki Takma Ksiar ar teli ki Takma Rupa bat ka wei ka Takma nong Pdiang Burom kini ki balawan phai shenong ba Shillong do nong seng ka team Revolution u ba Assam lingdo bat ka kan hon haja ka ajing hikai halum din so Shillong Habakran shikila pathai Khubor haka janmi juga khatlai tarik naitung ki Samla kila penpau ya kajing snowman ka bakrau bakila yo obanashim banta haka ni kalumpung yele kai ta ka bayora ya ki Takma Ksiar wala ka de kasien ka baningkong ba kila lechim banta haka ni kalumpung ya kura ki balawan ya banta na keleng ki jela kari India ki Samla ki bayu Khur Takma Ksiar haka te kalumpung yele kai ki kenthop ya o Wilfredo nong tenger khasinews nam karta haka kerdan 48 kg u ajam chakma kharprasnam haka 65 kg Ignatius nongbri khandai snam haka 52 kg parus Khubor lang lingdot nonglait kharprasnam haka 52 kg katba ka Daniela miliam ngap eka Takma Rupa haka 60 kg bat ka pho khanmang dongel kharprasnam haka 56 kg After this bout, get ready. Bishop Sakamo di red corner. Paul Khanman down there. Blue corner. Cam close no, lelang kejap. Hey. Ini mereka ka ini mereka ka tukar bapak. Zak bedol sini anak. Anak ko. Anak kawai kasi. Lelang kejap. Dari seorang kejap. Kejap lelang kasi. Cam saksa. Saya akan target support jam dia sudah. Target support tu. Tidak tu baik kita kembali lagi. Oh tu. Lelang berkati. Lelang. Wali, use nak kati sekarang saya ini. Cuba. Nice one. Body. Assam, body में सेटअप करो. दादा, दो दीजिए. Assam, इधर देख, केला. बॉडी में. Oh, Assam. इधर आजा. Nice one. Red is center. Blue is order. Winner is blue corner. Let's go, Ignatius. Aryan. Michael Lobe, silver medal. Let's go, Ignatius. Aryan. Michael Lobe, silver medal. Kids.
also we have this medal. This belongs to one of his. Come closer to this trophy. You guys will lift it up. Just lift it up only. Good. 1, 2, 3. When you lift it, you clap. Okay, lift. Right down. Right down. Keteng ginasus nombri ngasa halakor jam tala sa sa mong subit kasnam jonga kade karkandai sinem ngan saya tong tas sinem laban niya tu kuno kaneka jini leka jengki kaneka first time ni la jini presenten kane de first time bangali lakas ti sebar jok yo beda yo komeda laban niya tu game kalau kuno ka jini ya fight batlo opponent ayo fight but angut kasimo kasi tahe kidi kasi taru istai kunduk para kasi alakai oh ka happy ban lakas ti nama gitu pelaya train na janang teman ngajak fish leka haka ka kategori banga lakai de 52 kg jadi kundul opponent di day nami kok mikaya ai jok ngajak kadon kan no kadon lairang hakawe ke game banga ayo ke kundu armut opponent hakawe ke game don lairang yang kundu armut opponent ngajak sih ngapoi sampai nasin sejak kuno ka plan di sini tayo bantuin ba represent state ban mau Keteng jonga di skamberang di danang light ngasang ngasyong ngasa ha jil shop jadi shop terus kan adang dapat pram ta pada first time nak pergi tanya first time jonga beri lakai akan nasional ni dan di first time jonga berkai kickboxing aku nak pisang bagan basi kam yu mincaru hindet angga basi namba yu experience jong kickboxing namba project experience an Jika ikaw ba fulong ni ban wali sebentar ka hakadega kickboxing suka ayo experience jong kickboxing wangi bun balik kai mamiam tahi filak ka ikaw suka ni kanega kam nasuk tan bro aru kang maria bami ayu keju kasong game plan yu to sa ba lakai first time yu nama kanang di first time jong kickboxing am long mas nervous sih Tikno ka filaban yu bet ngabi ka ba ang coach kisan yang beri ko normal ka ba ang yu instruction yu to ni bet tai man lanjak nervous Tikno filak train suara pemilih sebentar juga ala jun dan tu sisnam gila kai ka kategori ngalaka jong junior ba ngalaka strawweight kategori Siki aku dulu openan ha aku do pernah pernah Delhi jadi filaban share ke experience juga ko kia fighter ni openan juga nanti cu yuhi nomor para badang yu tengah badang sedang takam dunai dumala kam yu tu tumba bala apa elis kam job nai tenat dia setengah kenang ni sempat kan sekolah atin pa banyak represent nya ka state jang man kam kiu kam shishu mat ini ko abulong di program namun taban pun Burom ki kini kenai mai bakila jam sangun Hai sangut kidon kiba don apo second position ru apo not Lakimpur kajigila kai kalong ha kaba khnai spotrik kadega apo not Lakimpur ba pelong nakini organize ki Octagon Fighting Championship kadega National Kickboxing ni don kumba chphongut kinong chimenta tanang tak chphongut ni don kenthe iwe Lawan itu dibajak medal
kini bagi pelong kim dia kata tangsi game baik kilong hap kini ya bel title bel hap don nar fight live fight te bogi kena jungi gila lekai bahawa te kila yo ya ka different kategori ya baik kelas azam Takma baru Ignatius Nongpri baru Khubor lang do baru Wilfredo nong tengger ki don nak jong ki kategori ki la Khur ya ka Takma Ksiar lang ki ai pada ka bel hang ni title bel hai kani ka kop kani ka trophy yo yaki tim Meghalaya untuk lang ki tribal combat academy bat ki khasau kra bat ki jongi haka niyo naliang ka ba niyo da bon tili da kita maksiar nangi south tili na ki tribal ki do lai tili hata kadang I mean tribal FC 4 5 6 7 7 hai na nangi ni don spongod kishim no mentat bat daki week arte ngah pat clear kickboxing kadin national kickboxing national kickboxing Q1 kum ki EP Andhra Pradesh Goa go ki Bangalore barki nong na po Meghalaya Assam te Manipur Mizoram barki Delhi Q1